Çöpkü apa. Жақсы болам. Қайқа баратасың күнді суығында? Çöpkü baratım.
Жақсы. Жақсы айланайын. Ay Kaliça. Balan toğuğa жалғыз çöpke кетіп атат қой. Тоғы? Баланы жалғыз қой өріп. Мен келдім балам. Neye geldiniz апа? Üşüdün mü? Жоқ. Üşüген жоқсың ба? Жоқ. Күн суық қой. Gel, biraz ses alalım. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Атаң тебетейін киіп алдың ба? Ооба. Күн бүркілгенде болып тұрады. Теті көктөбен үстін қарачы. Сұр болуттың қаптап келатқаны. Ертең қар жайты ұқсайды.
Кетелиби? Жүр. Дядя матрос нырнул, чтобы осмотреть пролом. Через несколько минут уже все знали, что в подводной части прохода пробита дыра в 2 метра шириной. Такую проблему невозможно было заделать, и Шотландия должна была продолжать свой путь с погружениями в воду колесами. Авария произошла в 100 милях от Малаклир, и после 3-дневного опоздания не сказано. Весь Ливерпуль судно причалило к пристанию компанию. И инженеры компании стали ее осматривать. Они хотели верить своим глазами. С 2 полонях метров ниже ветряное дело. Келин сүттөн ичип алчы. Эртең чөпкө барбай эле койсоң кантет? Күндүн көзү бүркүлгөнсүп турат. Мен жумуштан келейин, анан экөөбүз чогуу барабыз. Мен өзүм эле барып келдим го бүгүн. Эртең деле ушинтип барып келем. Каникул бүтүп калса, таша албай калабыз да чөптү. Утайм. Билбейм, балам. Туура, сеники да туура. Апа, коркпоңуз. Буюрса кыштан чыгабыз. Эми бир аз түшүнүп тургулачы. Тоодон балам чөптү жалгыз ташып атат. Кичине болсо да жардамдашайын дедим эле. Чөп жок. Жалгыз уюм көтөрүм болуп өлгөнү калды. Чөп эч жака качпайт. Тигилер азыр директордун үйүндө. Сен барып мектепке от жагып жырыта бер. Баламдын каникулу бүтүп калса кантип ташыйбыз? Эптеп тигилерди жөнөтүп алалы. Анан кийин эле ташап аласыңар.
Хадича, кел. Жақсылар. Садыр чөптү жалгыз ташып аткан эле. Күндүн көзү да бузулгансып турат. Ат болсо батыраак ташыйт деле кыйналбай. Мен жардам керек болот атабы. Ошого атыңызды берип тура аласызбы? Мен силерге жардам берем. Бирок сен да мен ойлошуң керек да. Балам, бүгүн чөпкө барбай эле койчу. Эшикти карачы. Борон чапкын болуп келатат. Уyu сашкадан өлүп калса кантебиз анан? Жалгыз уюм багылбай калды деп элге уят болобуз го? Кудайдын көрсөткөнүн көрөбүз да. Күн ачылганда эле ташып алабыз. Жок, барам.
Агай. Агай. Ай, эмне бала болуп кетти? Тынчылыкпы деге? Шамалдан мектептин ураны жулунуп калыптыр. Ошону айтайын деп келдим. Түйя. Тез арада мугалимдерди чогулт. Ай. Мынау райондон келген чоңдор муну байкабасын. Билсе өлдүк. Сен барып билдире бер. Азыр мен артыңда барам. Макулбу? Болуптур. Тездет, тездет. Bol, aylanayın, bol kula, tezirek. Bol. Azrat bir müddet, bunu al. Ye. Gel veririz. Ala koy. Gel balkanı ver. Yerime bağlı kası kayda kaldı. Gerçi. Gel. Ala koy. Bekemeri karma. Vur yeme. Ay, bekemeri kalktılar. Bol tezrek. Aslı жағын bekemerek tart. Tart dağı. Ay katıça. Ay katıça.
Sadır. Balam. Balam. Sadır. Apa, doktor. Apa. 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 Ay. Apa. 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 Ay. Ah. İyi kokuy. Ay öldü burayın ay. Ay. İyi kokuy. İyi. İyi kokuy. Ölündü göreyindük. Ay. Ay aylanay. Ay aylanay. Ay sen kalktın. Ya. Ay Kudayım ay. O Kuday. Oh. Тоого чөпкө İyi. баргам. Çöp koy. Апам Basa koy. үйгө жок экен. Anan. Апам Gel. Gel. карышкыр. Kaşkır. İyi. Oy. Kaşkır deyip aylanay. İyi bakalım. Ha Kaliçe. Kaliçem ne oldu? Oy. Kuday santa. Men elge. Elge varayın. Oy. O Kuday. Kuday aylanay.
Kırsıktan çıkargıla görelim. Kaliçem ne oldu ki? Ya bayka geliniz. Oy tetiginde. Tetjaksa kaçı kaldı. Koktu kolottordu. Jakşılap karabasa Ozur Barba dese bolboy ketmedi bile hay. Bir yerde top toruşpay mınday jayılıp karagıla. Jül. Ey çürgüle. Genen basıp karagıla. Çayılıp istegile. Tesirek. Avalgıla. Çarçırap baskıla. Ey jakşılap karagıla. Aljaktı karagıla. Jakşılap karagıla. Tetigi sol jakты karasaňar ay. Ay, joğarı jaka çıkma. Oyda. Genen baskıla. Vay bolgula çay. Testegileçi. Ey, tetiginde karağın görünmesin. Jürgüle joğarı basala. Ey, bu ne ya? Ver baskıla. Ver baskılar. Hadi çıkıyor bunu ya. Bolgula. Ver baskılaçı. Bolga. Al çıkla. Tamam koy. Açıkla. Bak karda açıkla tesirek. Jar kılgılaç beri. Açay. Bol tesirek. Yattardın Ozuray'ın barba desem bolboy ketip kalmadı. Öşördü gelin ay. Yemim ne bola deme. Az bolganda karşıkırlar söğüktü talap ketmey eken. Bu baykuş alı getip kürtküge basılıp kalan mı deyim ya? Ha balkim жүрөгүнөн кеткендир ya. Жаштырып каяктагы жүрөк. Ой тажады да бул жашоодон. Бул байкуштун күйөөсү өлүп калса, жашоосу бул болсо. Аны сас келгенсип, тоодогу чөбүн баласы жөө тартса. Ай байкуш ай. Өзü kийинки күндөрү элден четте эле огучолонуп калган. Аябай жүдөдү байкуш. Аябай жүдөдү. Ай курагырай. Бүгүн эртең менен тиги мектептин астындагы уранды шамал каңтарып кетип, аны кайра ыйлабыз десе, болбой баласына баса бербедиби? Кайсы уранды? Эмне билбейсиңби? Биз коммунизмди курабыз деген уран. Сен аны жатсаң да турсаң да жатка билишиң керек. Эме жатка эле билем. Андан көрө өзүң айтып берчи. Коммунизм эле десең, ал эмне өзү? Ал деген жыргал заман, жакшы жашоо, жадыраган турмуш. Сен экөөбүз ошол жыргал заманга жетиш үчүн иштешибиз керек. Кийин бүтүн, тамак аш кенен, баары бекер. Койчу, кантип эле? Кантип эле. Каражанды карчы уруп күнү түнү иштеп, кантип эле. Тетиги Садыр деген балага окшоп. Сүйрөткү менен чөп ташып тоодон. Эми үчүн бирибиз бир атыбызды берип жардам берип койгон жоксуз байкуштарга я. Ат менен ташыса мындай болбойт эле го. Кыргызбыз. Эч нерсени кенебейбиз.
Görüp, bilip, sezip dursan da jardamga gelmeyipsin. Anam bir öyle kalsa öyle kala dikemiz. Minti otursak komünizmdi kayıt kurarız. Bul geypibis menen kayaktağı komünizm. Al bir bolboğun söz da. Kuruğu yal. Mana komünizm dep жүрүp. Akır uşuğa geldik komünake. Tüy atan. Таза болуп турбу? Ооба. Жетишпей калыппыз. Дагы жакшы. Карышкырга жем кылбай өлүктү сактап калдырсын. Эл журтта шерменде болмок турбайбыз. Ооба. Кана эмесе. Эптеп алып кетүүнүн аракетин кылалы. Сана алдырайынбы? Балдар батылап келе коет. Чанага болбойт. Өлүктү эмне? Чанага бүктөп салабыз. Өлүккө энерээк жачык керек. Ал деген не экен? Сүйрөткө. Сүйрөткү болсо чөбүн алып койгула дагы. Ушуга жаткыз. Кана. Ооба. Туура. Ушуга жаткыралы. Кана, алгыла. Тез. Ана, Başına vayda kal. Tur bagırak, gel. Ana. Düzdep жаткыралы. Болгула. Tezirek. Алдай сақтайыр. Azır ver tartsak. Az ağını. Bu cer kapı koğla çıkacak. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандай? Келдиңби? Түндүктү тап кел. Эми эмне кылсак? Тууган туушкандары да жок экен. Эми Кармаша ал. эл бар, журт бар, эптеп жашырып коелу. Туура. Эми тиги карашынама сойбосо уят го. Эми кыргызбыз да. Эл бар, журт бар дегенде ана муну унчукпай эле эртең күнү алып барып көмө салсак уят болобуз го. Аныңыз туура. Дагы жакшы. Өлүгүн карышкырдан сактап калдык. Айтпа. Элге журтко уят болбой. Ооба, Эми мынча болду, өлүктү аягына чейин сыйлайлы. айлаганча. Тиги жалгыз уюн карашынан союп, бир жан башын мүрзө каскандарга берели. Ооба, туура айтасың. Биз карамалын союп аракет кыла берели. Балдарды жайын казганга жөнөттү. Батага, Бата берип койгула кел. Келгиле, бата берип коелу. Оми. Оми. Карабалда турбагылы. Кармаша алгыла. Ana, arkan sal. Kara müyüsten karabızdan. Ya. Oydu şapolmay ketip kalmadı mı? Ya. Дагы жакшы карышкырга жем болбой. Bir taşlı dayda tursak. Жаш кетти. Kara.
Kara bir uçun sen karmasak. Arkanda ne? Karma harca. Tamam. Art kotka sargılay. Baş bağlay. Aldı kurttan. İlk kurtun ortasına al. Tart kıl. 1, 2, 3. İyi. Kalma. Bas, üstü kaydı. İyi. Bas kıla. Tart kadın. Bismillah, Allahu Akbar. Oy. Aylanıp gideyim. Uygandın mı? Sadaka olayım. Kandaysın? Aylanıp gideyim. Kanti odasın. Başım ağrıgan çok mu? İşlerim ağrıgan çok mu? Aylanay, küçüğüm benim. Başın жақсы. Етің sıvay қалды. Кичине жақсы болып қалдың. Apam ne oldu? Aylanayım balam. Em sen çoğun жігіт болып çoğayıp қалбадың ба? Apang emi çok. Apang kaza olup kaldı Aylanayım. Apam ölüm. Çok Aylanayım. Apama var. Turğanға болбойт. Барғанға болбойт Aylanayım. Men özüm alып барам. Турба. Balam sadaqa болойын. Em sen çoğun жігіт болып қалбадың ба? Болбойт апама. Kayrat kıl sadaqa болойын. Kayrat kıl meni tingdalayın. Sadaqa болойын. Sağa turğanға болбойт. Çötеліңдегі айғалекті. Sağa hazır turğanға болбойт. Meni tingdalayın. Sen hem özüңді өзің қармағын берекем. Бұл дегенді жашоо деп қояды. Бұл деген тұрмыш. Жашоо ушундай айланып кетейін. Үйлеба мeni tingdalayın. Andan көрөкчө senin taqdırыңды ойлошубуз керек. Senin geleceğin жөнүндө кам көрүшүбүз керек. Бол, үйлеп ач. Үйлеп ач, алдыңа кетейин. Жақсы көже. Жақсы. Жақсы болып қалды. Жақсы болып қалды. Баланың келешегін ойлойлу.
Aydalarмен süйлöşүp seni Tokmaktагы балдар үйүнө жөнөтмөй болдук. Кагаздарың даяр. 2-3 күндө Токмакка барасың. Ушундай балам. Атам экөөң жолуктуңарбы?